Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Nampi a ingnar kapir no pikajok nok akhiti penchenglok ason akhiti kalukson. Ni jang Karbi Anglong ke parlo Khiruni Southern Range Forest arlo Khiruni Kachari gaon along nampi a ingnar kapir no pikajok nok thengthe thekek akhiti kalukson pon. Preya chiklo ni phai hini arni ada porphai sir kep malompen non an Khiruni Kachari gaon along nampi a ingnar kapir no pikajok nok thengthe thekek akhiti ongdung aradatum kalukson ponang. Bangso aporahut Khiruni Southern Forest Range atumaphan birta pilo sita ingnamrai komasai khiatum kiphungje phan wangwe pusi ningje pon. Khiti kalukson arad atumpen kaningje pon ki ajo anarlota bangso a ingnar nok ajo sido lapu hemta nangki phriche phan pusitame ke wangche phan bor ipon. Lasi bangso arong aradatum kedo ke tha kasik sak theu an pusi pherangke athengno ningje pon. Khiruni pen kam singdera Karbi Anglong News Channel. Oh, bonere hati aise ami to khedai haran asu rati parba jiwa kali aise rati wo gutei rati ami মানে हुआ ना एकदम 1 मिनिट हुआ नहीं बिचारा और जहाँ तहाँ घर फैले लड़ मारे मानू लड़ा से बोलिए से भय खाए तो खेदाई तत नहीं के ऐसे आम करे रातिर भीतर एक राति एक माने 1 मिनिट आम हुब पारा नहीं या तो हमार मैंने धर की मेन खेती है कुहियार खेती है कुहियार तो मैंने धर की हमारे लगरिया से लगत एकेतर तो मैंने कम से कम 6-7 बीघा मान 7-8 बीघा मान कुहियार एकदम एके बारे नहीं किया कर दिसे मूर 4 बीघा मान खाई किनी एके बारे शेष कर दिसे धान पर्यंत खाइছে না धान तो নাই আমার এইফালে ধান আছে রহর আছে রহর খেতি আছে এইবিলাক সব নষ্ট কৰি দিছে সকলে কি আপোনালোক অবগত কৰিছিল নেকি কৰিছিলো কৰিলে তো কৈছে ইহতে আইখিনি আৰু মেন ৰাস্তা ধৰিখিনি চাই গুচি গ'ল কৈ আছে বোলে এই কুহিয়াৰ মাজত আছে যদি ঘৰৰ কুহিয়াৰ মাজত থাকক একো নহয় এতিয়ালৈ খেদাবলৈ নিয়ন্ত্ৰণ একো কৰা নাই খেদাবৰ কাৰণে একো নিয়ন্ত্ৰণ কৰা নাই বা কোৱাও নাই কি নাই আমি খেদাই আছোঁ বা খেদাই দিম এই অঞ্চলৰ নামটো কি খেৰনি কাছাৰী গাঁও Phuluni Mandal Congress Asai Hemalong Ingdeng Pharosira Phoke Praphi Gandhi Jayanti Katalon Pon. Pini Preni Phai Hiniarni Phuluni constituency ke parlo Phuluni Mandal Congress Asai Hemalong Phuluni Mandal Congress Committee pen Chipate Piponsi Ingdeng Pharosira Phoke Praphi Gandhi Jayanti Katalon Pon. Bangso along Phuluni Mandal Congress Committee in charge Dorsing Sinar Ahin pen Japon Linsi Melur ke kai ajai mek pangcheng pon Lapen Phuluni Congress Klembang Phiatum setami Melur kai pon Lapen Bangso along Kaprek Asong pen setami Inut Congress aphan ningkate the abang phu Biren Singh Hanse setami chepa ogdu Bangso along Phuluni Mandal Congress Committee President Surendra Tokbi KADCC Secretary Khoya Singh Terang, Phuluni Mandal Congress Committee General Secretary Babu Tokbi, Phuluni Mandal Youth Congress Committee General Secretary Kedo Anatum Chetongdun. Phuluni pen Bidor Singh Terang Karbi Anglong News Channel. Phuluni MCC mate Mandal Congress Committee ahin pen nilitum Karbi Anglong District Congress Committee ahin pen nilitum phan isi pingkhat alu mate circular na kelero ajoine nitum High Command alam adjutancy nitum pini Mahatma Gandhi abhang ke thek haro isira phoke rapli angde pini nitum Phuluni Mandal Congress Committee asai hemalong nilitum Phuluni Mandal Congress Committee Phuluni Mandal Mohila Congress Committee lapen Phuluni Mandal Youth Congress Committee chelang pet pen nitum pini ladak Phuluni Mandal Congress Committee asai hemalong nilitum Mahatma Gandhi amang ke thek taso nilitum talon pon ilo tasi laso ke talon pon along pidida mana cetong dun Karbi Anglong District Congress
secretary ake hai khoi sing terang la pen dak ning tum long MCC president secretary pen chenglok member ke hai tum la pen ere muhila tum youth tum na sitong tum lo la si ni tum mesen pen pini pechun pon lo ing samjin pen la si nai tum press media pini dak na sitong thega po nai tum press media phantani tum dak koloni mondol congress committee la pen ni koloni mondol congress in charge ahin pen ai tum phang ni hin pen ni tong kanong baje lo si non eprang ke bangji pini ladak la Mahatma Gandhi amang ke tek pen pache ton pon sini litu malong pini regional party pen damai dak na jon dundo alang li amen ke biren singh hanse alang li 3 star pusigi pu amen abang ke nama sikaring tia PCC angkang arlo alang li ke la se litu na Mahatma Gandhi amang ke tek la so ni pen pache ton pon sila so joining a program ke deng pon tani tu ni bhami pi kusini tum chima tha pon lo la se ili tum pini la da Mahatma Gandhi amang ke tek ke talon pon la so amai alam ke nili nal to ma lam than dan si nilaming ton pon lo kardom Socheng thenta diopani ruthe anglong Dr. Himanta Biswa Sharma apiso longle kinampu alam ki keklang Lakha Kretroxy Socheng thenta constituency ke parlo diopani ruthe anglong Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma apiso homestay pen trekking pipon chipu amen pen longle namdetpu Socheng thenta APHLC asong pen lamthe pangdakpo Lasi ahok petma kalima kalangma Karbi Anglong Autonomous Council atum prabjin pen ritar livek nang jipusi chuningri padupo athe bangso adim nonamat habit ke pan pon loklo lapen towar kasilam loklo pusi pherang ke along pen nang pachini dun News report Karbi Anglong News Channel media abutung domhana kiro pilo lapen iltum Socheng hanta rat lapen angkang isi Karbi Anglong arat tribal peneltum sukar bi domhan doan hamani nitum hinpen PZLC party Socheng hanta hamphang pen kardom pijir lo jasmet nonil tum pini press meet kitu lapen kehang puthak alam lahen lo jasmet tum Karbi Anglong arlu jitu nikil tum si Nagaon district bangso nang parlo sumpi kason setum theklong bangso gi sung alam lahen lo duel bahut lapen ason asuni nang bithap LP school nang bi langa pipe nang kidu rahil tum theklong ason thak alang tum nang parlo lahen lo itum dak rong mongya hawar pen mandu be rong thengkur rong phar lapen anpa kothalguri rong tara langkhang balijuri kalibiti gobin rong phar domrong rong pi borjuri kanghon busti haihoi ke alang tum sop Nagaon sinon bang parlo ya duel bhut side lo tum Karbi tu lapen labangso Karbi tum do an lapen tribal tum phani li sike chuning ri bangke alang tum han pui bangke hoitu Nagaon pen mate Assam pen facility nang pilo son ni LP school nang bilo towar nang pilo lang nang pilo me nang pilo ason suni scheme nang pilo towar hoi nang pilo seta labangke isi kepa pancho labangso kepa polam ke nahlo mo kaddo ko ya kam chok elo tangte lage isi tharle phir ason si duji estimate bangge dak Kajironga wildlife sanctuary ke parlo ye phan pini domrong piarong pen chenglok dak mandube thengkurong parhai la kaddo ko piarong ke lang tum lahai ti mo selampo pasil tum lunang ne kaddo ko Karbi rat phani li pachini bangge lahen lo lake muni tum putahai facility je thoi penge facility du Karbi Anglong penge facility awi lahai hui putahai seta facility nang pi seta longleja kong awi pasil tum ke 6 sidul area ke longleja kong tik jasmet kinai kupila tum longleja kong sinai lapen rat tum non bang itum mangge si chirok tok pedunai jasmet bang ke lahen lo itum non Karbi Anglong team Karbi Anglong dom hani sigi pu elam mela pu lo ho itu border area ma phani li pu ke lahen lo border area mutum tame border area phan chilang nai hadak kota pinangi lapen anpra ke voter list tame ahok pet selam pimini lapen Karbi Anglong phana lang tum kam ke nai pini border iya matum lason kam klem kedet pini CM tuliram rohang la posona kam seriously any that aposon itum theklong lasi ajar sarkar le bangsame khelong ri phan claim nai same lason ki claim theklong le lasi alang dum han pachini da chuning ni alam ke lahan ho jasmet bangke tuliram rohang CM
autonomous council tum Karbi Anglong non arang li CEM diram rong hang fan si pichini bangke border fan alang tum nujor nai ito border fan cherai kom nai only je ha Meghalaya border chelangchot ba Nagaland border chelangchot lang kisung ge tum Nagaon district pen inter district border itum kai ta su atum arlo pen nanga parlo highway ni non hesa ningi lo mandu biarong pen chinglok thingkurong phar la pen rong mong betai phar Kothalguri rong tara langkhang balijuri kalibiti kanghon busti borjuri highway kapto ko biltang parlo la net pen abason ni ini GPS mari tang te ni tum ada balijuri lom punom langkhang lom punom sob Nagaon district sik lange lahai ge lang tum lang nangji upgrade pon bom nai non ke upgrade ge tum chelang le lahai si claim rong sekarang doman pichini ke border yem fan just met into pu bangila lo alang li lahaya kamang claim le lapen local yem non kachi rong bi emisi semelang li lahai hui pini la claim ke la selang li tum lahaya kam claim nangi la border fan just met alang tum pini pota ki pi pen tenglok ason kon scheme ki pi school ka ki pi pen kapre sarkar jitu asuni hui alang tum pinai pirjang tel tum la bang son ni sendi la sini tidak la si border bang chirai thip nai la penil tum APSLC party hin pen ke nil roi khela bangso Karbi Anglong jitu inter district border je Nagaon parlo je phanin tum ke kitia ta kroi khela pen nil tum ke bang bom por ke ni tum jong si sarkar bang lutang te ile tum na paso inter district border bang ni tum kai vek ji la pen tum kham khe vek ji la pen chi song vek ji la pen chun vek ji lain lo ni tum hen pen ka chi lam ke la Satyam Jatiya Vidyalaya along Gandhi Jayanti Katalon Pon. Nijang Karbi Anglong ke parlo lakha troksi Kopili constituency arlo Sildubi Satyam Jatiya Vidyalaya along Gandhi Jayanti Katalon Pon. Prayachiklo niphai hini ningkan suri hini ra ingkoi ra ke thom arni Sildubi Satyam Jatiya Vidyalaya along principal teacher teaching staff lapen student atumpen Gandhi Jayanti pache tondunsi Swachh Bharat Abhijan asai dengpo bangso asai ke dengpon Sildubi atowar pen Sildubi bajar angkang an pangthai asai dengpo India adet pi angkang along MP Modi pen kapin khatpon det pi arlo kapang thai pon chiaphan Gandhi Jayanti arni pache ton ponsi Mohandas Koromchand Gandhi mate Mahatma Gandhi amahangke thek arni bache tondunsi Sildubi Satyam Jatiya Vidyalaya long ongdung student atum chingrum si kapang thir asai dengpon pusi phrang kya thengno ningjepo Kheruni pen kam singdera Karbi Anglong News Channel যেহেতু আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আৰম্ভ কৰিছে যোৱাকালি কৰি গৈছে স্বচ্ছতা হি সেৱা হে আমি এই অনুপাতে সেই গতিকে আমিও আজি এই 2 অক্টোবৰ তাৰিখে গান্ধী জয়ন্তীৰ দিনা আমি এই আমাৰ সত্যম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত নিজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ আমি সকলো ছাৰ বাইদেউ একগোট হৈ আমাৰ চুলুৰী বজাৰখন যিহেতু অকণমান পৰিষ্কাৰ কৰি লওঁ ভাবিছোঁ আৰু সেইকাৰণে ওলাই আছোঁ যাতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীও সজাগ হওক হয় চাফ চিকুণতা আমাৰ জীৱনৰ বাবে কিমান এটা উদ্দেশ্য হয় বা কিমান এটা জৰুৰী হয় চাফ চিকুণটো আমাৰ জীৱনত থকা বহুত আৱশ্যক আছে Pinya berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me